Dobrodošli u gameplay igre Serious Sam treći deo. Radnja ove igre dešava se u Egiptu i Samov glavni cilj je da uništi brojnih neprijatelja, a pritom da locira svoju ekipu. Oružje koje se pojavljuje u ovoj igri je vrlo interesantno. Zamislite, pojavljuje se macola, bar meni je bilo interesantno. Pojavljuju se čak i neke puške sa duplim burencetom. Moram da priznam da ja do sad nisam zapažao takvu vrstu oružanja, bar u dosadašnjim igrama, i dok sam ja ovako u akciji i dok vršim likvidaciju ovih mojih protivnika. Mogu da dodam još komentar što u vezi ove igre jeste da je ona klasična pucačina, znači šut igra. Nema ovdje neke strategije, normalno ova igra ima svoju priču, ali sve se svodi na to da vi naučite tokom igre da vešto baratate oružjem. Znači za svakog protivnika treba da procenite koju vrstu naoružanja da koristite. Što budete više snalažljiviji tokom ove igre i budete savladali tehniku baratanja oružjem, znači vi ćete automatski napredovati u ovoj igri. Na početku igre od oružja imate samo gole ruke i macola, što je bilo meni najinteresantnije. No da se ja malo fokusiram na igru, da vidimo kakva je ovdje situacija. Ovdje imamo municije za onu pumparicu sa čmaricu, pa vidimo hoće li biti neki napad ovdje. Obično kako gde, aha evo, gde kao tiho. Obično znam da se desi nekakav napad, sad moram da odbijem ovaj napad. Ha, vidim, macola. Idemo pumparica u ruke i udri po ovim lepuškastim likovima. Samo se pitam odakle inspiracija stvaraocima ovih igara za ovakvim monstrumima. Šta je ovo? Vidi kakvi su. Interesantno, potrebno je dva precizna pucnja ovom pumparicom u ova bića i ona budu likvidirana. Ima li municije? Nema. Idemo dalje. Ovo i dalje vrše napad. A vrlo su, da tako kažem, opasni, jer dovoljno je da vas 2-3 puta zakače i tako vam oduzimaju energiju u trenutku ako ih promašite. Idemo dalje. Dokle ćete više da izlazite, aman bre. Vidimo ovdje. Opet. Ne mogu da idem napred. Idemo dalje. Evo mi je najsmišniji detalj igre, odnosno ove kamikaze, ja ih zovem kamikaze, znači ovaj lik koji vrišti i u rukama drži 2 granate, kako mi se čini, i ide na vas. Normalno ne, i uopšte ga nije briga za svoj život, ono što kamikaze rade. Ima li ovdje nešto? Znam po ćoškovima da se tu krije municija, neko oružje i tako dalje. Bar je to tako u svim PC igrama. Ajmo sad da likvidiramo ovo čudovišta. Ja gledam da ga gađam u glavu, jer računam ono, logički razmišljam, pošto je ipak glava vitalni deo i najranjiviji deo, pa ako
ga gađam tu ću mu više uzeti energije. Gotovo si druška, ne idemo dalje. Vrlo interesantna pucačka igra, bar sam ja imao takav doživljaj. A opet ovi su dosadni. Da vidimo, još jedna kamikaza. Ima li još neko ovdje? Aha, uzeli smo ovaj pancir. Malo municije, ali ovaj pukao kao tikva. Kako vi budete napredovali dalje u igri, znači vi automatski ćete dobijati snajper i još nekakva minobacačka oružja koje su vrlo interesantna. Ja ih do sad u igrama nisam bar toliko takvu vrstu naoružanja nisam vidio. Evo još jedan. Bam! Tako je, druška. Eto, uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Veliki pozdrav i sve najbolje.